Makanya kembalikan kebiasaan, apapun mau dikerjakan, apapun mau dimulai, bismillah terus saja di salawat. Nanya barakah. Barakah ke boya. Nama tumantu menalanya barakah. Yakin dan percaya. Mana boleh tanjana apa-apa yang nanti barakah na para jud. Apa-apa yang barakah na to di paranya. Doi ka nanti kami hebat na nanti barakah na kira to nyala bagi. Betul tidak? Aku nak duit lagi bicara nan apa? Mau duit kan tu bagi nanya dengan wajah ni duit. Betul. Kita kasih nampi manfaat ada tumpahnya sing karena ngira jika bagi ka panggil ka kuliah. Karena barakah na sila ni tayang. Biasa di mun tuluk tau raw di Mangkasar di Begal. Ditat teliman, tau? Ditat teliman, polong liman. Jain kana iko do. Anga pernah pagamadudo ko do. Nakul ditat tak liman. Niya mong kana. Ando ponto na lang pududo. Ponto mo na makin. Na tidak mungkin na mali ponto. Tak dikira duit. Betul. Berarti gara-gara niat duit na mali ponto. Gara-gara ponto na ditata di mana berarti ini karena tahu ni remori duit. Gimana artinya? Kasih kana duit ke bajik mama, pun nanti na barangkat na ngirantoy panar. Kadang na duit na na mali ponto. Kadang na ponto nanti kan. Ini kan tadi polo di mana? Nah kana tahu mo pibala na. Iya, lihat itu nak kena putih yang mali ponto. Tidak duit. Kanina doe no gana mo lang yung ponto ko ba? Opeling motor ba? Anjak na to. Elele. Jo, jadi apa-apa mamo pun natin na barakah natin ngira na bajika. Jabatan lagi pun natin na barakah natin ngira kasanang na. Kasi kana dulu di jabatan pagasanang ni kadete nandun kana jabatan ni kana pagasanang nga sa mo nyawa. Tena na jay pejabat nyo may jantungan nga. Kaunan pa na sa ngasin pejabat ka sa 80 para sing. Sa 10 para sing, tena niya normal mo kalin. Niya mo jantung, niya mo gublan, niya mo ngapa. Jadi wajib-wajib. Kapun na jabatan, tena barangka, nakamana tinro, tena kasil matay mo. Jadi ini pun barat ka lagi. Ingka pun apa pun na pagaramula lantamat calon tau bismillah salawa. Toh ni puang ngasih pendukung pun alam dukung memang tuh mate kotak kalupa to bintang foto bismillah na salawa. Pun apa itu na kumeng ukuran na gitu suara aku. Tapi ada masalah pun datang lagi cido kan jadi DPR kan dia tuh mungkin ada malah cido. Na to mo pengganggu yon dari ganti na to ko pun para jamaah. Kunti barakah na di boya daripada mengko nemputin ako nya barakah na batun tama sa yung susah di boya. Betul tidak? Ina barakah perlu mah. Makanya ni bismillah sagan salaw Allah taala tigi kalupay sabot ito gikalupay na dita nampa bikinulay nya majamaah insyaallah barakah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kamanan tu apa na padungkong kikikaray nga panggugur dosa. Ni sargi garing ni ganaton jamay karing kat telapat tanto si kuntu garing ko palolo si dosa karing insyaallah selamat jud dong ko gigaring na gisa para kulang nga nagpasudir mo sa para tinajay ko na rin kanyo man tong ikaw na po gigaring nga pala mangimani ni men ko kangapon kana bigin umi gisere na mangimani mo men ko pati tagap pato at tinro mo mo kasi man mo ni siring tangan ikaw para sige gino nga katatas sa batata. Andiyo mga risiling ako na rin wala. Allah sanallah no kabila mi gini gigiya ko na pusin tawo cara de. Njang ni tawa pasudin man niya masasigay nga sa akbar ni. Bayang ka puno 10 tahun na golana, cuci darah sabar tinapon na mga lute na may kunareno ka. Daw kunrarin palinten na bajib pun na kunrarin magi mari karay kare nga pudi pagamadudo. Iya minyo kuntarin Valentina balik. Dende kuno kanu mari karen. Nga pagi pangamanudok karen. Tao tinatulno si kalen wata nga. Kamana na remo karen mo kana karen kata na mo. Nilino lagi mo na karen at kaano piri nga para karen Allah talaga pansaro ko patyoba mo kunarin kam. Di. Kaunda. Karen Allah taala. Nang puno kana nga pagi pangamanudok karen.
Anjo lagi riolo yang mengkerajaan ka pun nakarangan ka ng maju ko ka mana ka mati bilupa. Kakarangan ka naman. Dati aja juga ring alatalan suruh. Iya ini sih kara-karaing apa ini? Dan ni karing alatalan ni. Puna nasari kung tulatalan pa coba. Kate to man tulasari gratis ko. Nasari kung dunia to niya lang gajian ko nasari. Kabaji na liyan kini sukuri pi ko di na liyan kini sampari pi. Kasi nga kita niya to niya may garing at yan na nangirang apa anong ngirang kodi. Tamanan to dali ang ngirang di kodi po natin sukuri. Jadi garing para lu disabari, dalek para lu disukuri. Saking ujian dan cobaan niya tahu ni uji tayo garing, ni uji sa pagkalumanyang. Betul? No, berangin memang ni. Sikit din tu tahu lolos ni uji sagang kabajikan bela. Rata-rata tu tahu lolos ni uji sagang kabudian. Betul? Kaya kan tu kuno ni pagsinta bahay. Oh, garing. Isa-usapo na karay. Oh, si kare, oh kare, ya, aku lolosan niya ini sari garing gara-gara sari garing na nasapok kare, anto ni sarian nikmat, ujian nikmat, tinatang to nasapok na kare. Kamu meniki na ako nanggap pa doy jay pori oto, nakatay kare ngalatan na sa janda pirang. Na nakada oh kare hindi na madoy, puti, iya to may ada ka janda pirang. Sige, nilito lolos ni uji sa nikmat pa. Kan najay tao tak taluk pa ni sari kanikmatan. Kapon na nikmatan na sa kajay doy poreng po nga kaya. Ang lukman to niya, wala gaw sala. Kanipikir niya, doy. Ada doy. Oy, kalibag tamun tulot tumay masya na to garing. Betul. Rata-rata to garing ang yung mami pala garing at dalit na inti. Rata-rata pandang maksiat to ba juga dali. Betul tidak? Kada kulay mani-mani na Nusantara no memang ini na mani parisan kaya naik parkir bir na kalaw. Tau garing atau tau siya. To juga. Dari mana lu garing mama bay puna nasari di karay nga naiya pada kulay ngirang kabajikan rikat ini sabar di mana? Iya kan? Masih sali nak juga pala mantong garing puna niat ja coba amaray ngalihat kare. Tiki kudung garing, kamu nak garing tak kuliah nak cara menaki. Napa jay tayo na? Nalang ngeritoy kapang karay ka na jatuh jadi ponto susah puna garing. Jadi maraya nak kapang ujian ko apa ari. Tapi ku persa to, ini kenapa nak ujian ko na? Ini jamaah, arti yang kata apa jamaah sekalian? Garing na Sudirman boleh jadi inilah yang terbaik untuk beliau. Jadi ini bejana, benar na Sudirman? Saya ini. Sehat ni? Ni sapar rabi mana ibu? Kini yang ngabinin bro? Iya. Orang lagi? Ay. Mama. Anjok pang angka 5 iyo. Kisapar rabi naon ibu? Karena segala sesuatu itu terjadi. Allah katakan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun apa yang Allah tetapkan dan itu sia-sia. Jadi boleh jadi kematian ini jauh lebih baik untuk Pak Sudirman daripada hidup lalu seperti ini terus. Maka menjadi. Jadi ya ini paling baik daripada kalau satunya kita cuci darah mama. Maka kematian itu adalah sesuatu yang terbaik karena kamu punya kondisi. Jadi ikhlas kami mangeri karaingan. Napun na ikhlas ki ento ibu. Nabakoy Pak Sudirman. Maka Allah Ta'ala tinatun na nasari ti pacoba gratis. Karena anjir di Al-Quran udah niat tau dicoba saga musibah nanakana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim ya anjir tau kanaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un puna nisari musibah dari Allah Ta'ala maka tau kamay yang jonggap pesalawa bat turi karain apa nih karena salawa Pak Ustaz salam papa salam papa salam. Dari punan niat tahun disari ujian kamar ni ibu anak-anak mai karengkat di kuasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung minakanak kareng Allah Ta'ala mai remenena pasurin salamu kamu sari mau pencoba ujian dan nantinya mau penumpang dalajan jadi hebat itu ujian musibah ya punat kulit isap